nga ahabwizoberi abo kwarahanga aturinzire yatsibona ko tiri abantu abahurire ntumanya ngo abamwe bararumbiza bitarumwe na bamwe baferwa abanyabuzare namwe ntwenda kwijuka eka ya kanoni katarahwire urugero mu magaragense y'umusawo sankore kandi rukuza kuzikwizoberi tongera kushabira eka yabo kandi ukushabira uburebezi bwitu basawo sankore na n'umurebezi witu abishemwe izoberi turiyo musande ya kashatu erukura tekero cyo kuzoka kandi tureba Yesu Kristo ayena azoko mbafu namwe Yesu Kristo nturamya Yesu Kristo hurire utakirukuzumu owazokira mbafu kandi tureba abantu bayino betegura ekirecho kandi kirunjo kucyetegura tureba nibeboneza tureba mbagora ibyo kurya birungi ntureba mbayomba tebekana sama kagabo kandi kubikora ibyo bikibonire abo kuba ntumanya ngo ibintu biri kwetenga umunsi konka intuma yekirecho tureba Yesu Kristo nazo ko mbafu kandi ekiri kwereka ngo ashimwa nazo kiri mituma yitu nangweno mbere byabaye Yesu Kristo ko mushono wabo ikirecho bakakigoba konka bamwe bakahugira umbyensi mbwene nyenda kubashaba ngo birebyo ikirecho tumetu kizuke munonga tumanyengu ekiranga cyarukunda ko mukurasuwe no kwakira umwana ohurire utakirumbafu kandi abishemwe nanyenda kubisya izo nyanya tekateke munonga ahabwaki Yesu Kristo yamaze no makumyana na yireka bijibe abo kuba turiyo mbirebyo tuyijuka Yesu Kristo yena yireka bijibe na marebiro makumyana kandi anyenda kubisya okache ibiro makumyana ebyo n'ekintu cyangwa munonga umagaraga bakwikereza abo kwantureba abisire bembarga Misiri bakambaza ku marebiro makumyana batambura Kanani konka ruhanga yareba ibitekateko byabo yanda kubetegereza mwanya gw'ibiro makumyana yabihindura mu myaka makumyana kugira ngo ayongere kwetegereza abasimbwe barye bizwanje abasimbwe bino kwikeza kuce kureba ngo tubarika Kanani nambwenu abasimbwe ku rw'umu Misiri abingi bakahwera mu muhanda abakire Kanani n'abantu bace abo kwani Yoshua na Kerebu n'abandi bazarirwa mu muhanda kandi ibindi biro makumyana noreba Yesu Kristo kuyamaze kubatizubwa yamara ibiro makumyana na bihubwo umuzigustani ibiro makumyana tukantureba umuhe nambuze buzo bingi munonga konka Yesu Kristo nabisingura nakwata umuzigustani umuhe namtekansi ebyo namwe n'abakundeba izoberi stwakira mbuteke bwa stani abo kuba Yesu Kristo akakwata stani agitekansi ebyo haturiyo mbuteke bwa rahanga stwakitegekwa stani wena bishimwe biro makumyana n'ikindi cyangwa munonga umagaraga bikiriza mwe Yesu Kristo nazo ko mbafu nayireka bejibe na marebiro makumyana ayo nabireka mwe nanye nangu izoberi tongere kwetegereza ahabwaki yamazire ibiro makumyana yereka bijibe icyo kubanza akana ndakubereka buzuma kwazukira umbafu abo kuba kuyamazire kufa bamara kumuzika no yazokire akayereka bijibe ayo yo kubanza umusabiti konka bejibe akaguma bintu kubanganisa baguma behwira amasko mbweni yayena ngo amarebero makumyana nabeyereka kumanya ngo azokira umbafu abehwira amasko abagariza amasko nangwenu amwe bakundeba n'abakurasa ba Kristo bamwe ni Yesu Kristo muri yatuzokire Yesu Kristo nubwo atwara ibyo kutangaza abamwe tibine kwikereza abamwe tibine masko konkizo banyenda kugariza amasko
Yesu Kristo akatuzokera no hurire. Kandi cya kabiri Yesu Kristo akanda kwegesa ibyo bukama bwa Ruhanga. Kwenda kubisa ibyo bukama bwa Ruhanga akono yabatwire nabo. Bo kambateka teka ngo aje kubiyo mikono y'Abaroma abimbategeka Israeli munakobwe akandi bakambateka teka ngo bazagarizubwa ubutegeki bwabo bategeke umubyensi bitari byo bwa Ruhanga. Mwena akena ngo amare Ebroma kumyana na abegesa na ashuru rwenge bwabo kugira ngo kwaraze futembo mwiguru baye bayitegeze byo bukama bwa Ruhanga. Mwena bishemwe ntwijuka nagambira abejibe atumwe mu Yerusalemu okusiyo bunu weze kisho muna yaraganisi. Mwena bishemwe ejo ntitwegesa ngo nitwe nkabikiriza nitwe nk'abakwasa ba Kristo shimbwa tugumwe mu maramizo gitu tugiro kwikiza mu maramizo gitu turi kutwarwa abo kuba abejo Yesu Kristo kino waryo mu Yerusalemu akata kutunga mu Yerukwera na mweno obundi abakwasa ba Kristo bari mu ndeba obundi tushabire twabura kwebwa ebiturukushaba abwensho kurengo nsitoroko noko mwena nyira kwa hamisiriza izobe tugumwe mu makanisa gitu abo kuba tugumwe mu maramizo gitu waba uri umusiramu ugumwe mu gitu gwawe waba uri umunyakatolika ugumwe mu kiliziya yawe waba uri umukristayo ugumwe mu kanisa yawe nubwo rigize kwebwa icyo kushaba nko abejo Yesu Kristo bagumire mu Yerusalemu bakahibwa mu Yerukwera kwino watorekere akataka mutunga kandi ikindi akanda kwamye kwikiza kwabo abukoba ntire Thomas akana abanganisa na nabandi bakana babanganisa konkomvero makumyana yabegesa yabeyereka yahamye kwikiza kwabo nambwe ntire Yesu Kristo natembo mu iguru abejo Yesu Kristo kwamye kutunga mu Yerukwera abo kwamye kwikiza kwabo batubera ibibajo bagambe ikigambo cya Ruhanga umunako buragirwe utaragirirwe nambwenu abakwasa ba Kristo twe no munsompa nabwo abejo Yesu Kristo kwa ibintu kwikiza kwa barigiremo kutarusiti mwera bishemwe izoberi kandi Ebroma kumyana n'ekintu cyangwa munonga umubikiriza n'ekintu cyangwa munonga umbata abakurata Yesu Kristo nambwe n'izoberi Ruhanga yana leta ubutumwa mutumwa gwanje ubwo mu ngiri ya Yohana ishura ya 20 okutana cya mushurungu 19 kushira cyumwe gwa 23 ninza kushaba wishimwe kireya atsomene mishurungu ejo yabare Reverend Yohana ishura ya 20 umushurungu 19 twendere no gwa 23 erizoba umwabazyo aha turetse kubanza umusabeti abeji bakaba bekingiri no munju ahubwo kutina abayidayi Yesu yija yabemerera hagati yabagira ati mugire ubusingi ko yahereze kugamba atyo yaboreke engaruze n'urubajo rwe abeji kubarebere mukama wabo bashemererwa Yesu yagaruka yabagira ati mugire ubusingi nko kutata yantumire nanye nukwendi kubatuma kuyagambira echo yabikiza umwisyo ati mwakiro moyo rkwera bona abo muri sasire bibi baryasasirwa kandi abo murugumyaho ebibi biryabagumaho webare ubishemwe kureya kandi kusomera ikigambo echo kandi ukacumaje mukama kwereza umugisha kandi abantu bamukama barukundeba kandi abampurikize nkanyenda kubizisya ngo Yesu Kristo kuyamaze kufa yamara kuzuka umubafu abejo Yesu Kristo nuyayabeyerekere Maria Magdalena nuyayerekere nyina akeyerekana Salmu wabari nyinto wa Yesu kandi akeyerekana nabejibe konka bakagwa bintu ubwoba kubaguma bintu ubwoba baye mabekingirine n'umunzu kutina abayidaya abisire Yesu
wena bishemwe abakundeba ubona ko ubu ntureba n'ubutwetu by'abikiriza n'ubu turukura injiri n'uburuhanga atwebye kutangaza akatukiza indwara nangwa n'uburuhanga n'ubwo Yesu Kristo atujune tukaba bakurasibe abantu binji ubona ko ubu bekingirine abwo nanye Yesu bakabekingirine umunju abo kutina bayidayi nito kwasaba Kristo yine bituru kutina abo kwikiriza kuki abo kuba abijyo Yesu Kristo kuba bino kwikiriza kuba bino ku Yesu Kristo yamaze kuzoka bakamba amanye ngo Yesu Kristo azokire tubashitina bayidayi abo ko Yesu Kristo akasingura mwina bishemwe nitwe ahabwo bwoba ahabwo utikiriza nitwe hine aho twekingirine bari bakabekingirine umunju nitwe twine bizu bite bitwekingirine abishemwe nanye ndakubisya nkina bekingirine ombushambani echo nacyo nekizu okyekingirinemo bari bakabekingira ufutina bayidaya niwe kingirine ombushambani nobwo ineka yawe omukazi omusigireho wayekingira na maraya echo nekizu kandi inabekingirine omurugamba akazo omurugamba yekingirana abishemwe yenda kubisya ngwejo nenju yekifuye orumu eshana nesya abo bekingira omurugambo amwe bayekingirana omurwango abantu abishemwe kabekingirine kabeombekire bijo omurwango abantu nobangana nubwo ari omwikiriza nubwo nangwa nubwo akuzuriza ya Yesu kunkana yangana mutayiwe kana yenda kuba maisa kugira ngo ruhangana urukundo nkando gumu rukundo nuwa gumu ruhanga naranga kagumu muruwe tukwija kugira ngo nokunda ruhanga urukwanga uruhanga yahangire kandi akamuhanga umushaye aka wano yango umuntu uruhanga yahangira kandi akanga namukunda ni biri nono yangarahanga mwina icyo nacyo nekiju standi kifutiremo kandi abamwe mbona ko ubu baryombiju byo kuyamanya abantu kandi bemanya ako umuntu noro umuntu takwenda kumanya munyabuzare oro umuntu arya ayoshobire baryo ko bemanya abamwe bishemwe abakazi birigenda n'abashija birigenda bakombeke biju omushata kwenda kumanya akaye namwe n'abashija binji bombekere biju abashija bakare bakabatangana uko mbona ko ubu noro omushija yayombeke ekiju yakwata kavera ebintu nabyo takakwata ngo nashompango oshanga kwisa kavera atire makasati atire mpare ayo nayangana echo nacyo nekiju abubwo n'abakazi abamwe baryombiju bya rwango bazombiju byo butakunda bashija babo bazombiju byo butakundana nabanyina zarabo echo nacyo nekiju konka bishemwe nyenda kubahumuriza abije Yesu Kristo bakabino bwoba bakabatinire Yesu Kristo yayemerwa hagati yabo yajyatumujiro businje abishemwe tino businje aho rize kubwiha no bwiho muri Yesu izoberi nundi kubendeza ni imbere Yesu Kristo kugira ngo mumwakire mujiro businje bagirombije turashore kurwo mu kizecho utakiye Yesu Kristo tuyaki turarwo muri Yesu kizecho okiryomba umufumu takuya mu kiju nangwa n'ubutungi bwawe tukakuya mu kiju nangwa no kushoma kwawe tukakuya mu kiju orukuyo mu kizecho ni Yesu Kristo kandi abishemwe konome cyakuretera ubusinje izoberi konome cyakuretera ubusinje nambwe no nyina kushamba awishemwe kireya katugende kumwe oranze umungiri ya Luka ishora 19 umushorungu ogwana na gumwe omatwari ninga shibi otushomera akana keje biheje yonka umushorungu ogwana na gumwe kuyayirire hihi yarebo rembo yarurira nagira ati erizoba kurunomanya ebyakuretera obusinje
konka shi hati bisherekirwe amisho gawe. Webare wishimwe kireya abishimwe kunomanye cyakuretera ubusinge iyo mukazi we urukundeba kunome cyakuretera ubusinge iyo urukwikiza urukundeba iyo mushija we iyo mwana we kunome cyakuretera ubusinge konka shi sherekirwa amisho gawe abishimwe izoberi kunome cyakuretera ubusinge iwe uryo business urukundeba oyinirituma mutahi wawe wale yatunga customers ukasanga notera sentomi ukasanga no mwanga kunome cyakuretera ubusinge mu business yawe kunome cyakuretera ubusinge mu matungo gawe kunome cyakuretera ubusinge aha mu gwawe kunome cyakuretera ubusinge ahora hona ukagira ubusinge kunome cyakuretera ubusinge nk'abanya Uganda nambwe no bunako abishimwe tubetu yo mbururu rwa RC1 abantu abamwe batine tubakirebana abamwe tubakirya kumwe kunome cyakuretera ubusinge konkashi sherekirwa amisho gawe abishimwe ubona ko abantu no bayimbatambura noreba hano bareba konka misho gakahuma konka kunome cyakuretera ubusinge izoberi no kwa Yesu Kristo umujuno wawe no kwa Yesu Kristo akazo mukayawe iyo mukazo wawe bukomere ukabukomora kunome cyakuretera ubusinge iyo mushija we utakine kitine so mukayawe utakine kitine sa abazurwa abana bawe abazurwa bakamwana bawe aha cyaro kunome cyakuretera ubusinge mushija we owabi urushija utakine izina rungi iyo kuturusindire aha muhanda shwa kuzomukanwa kunome cyakuretera ubusinge ukagaruka izina ryawe ukamushija no kwa Yesu Kristo kumuzono wawe izoberi ya Yesu Kristo ugaruka mushija iyo mukazi we utakini izina rungi wiro bwakare ukora bakaze mbabeta amazina babatasya babayakira konko bunako n'amazina gwakargaho abo kuri ibintu bitashemire kunome cyakuretera ubusinge kugaruka izina ryawe ya Yesu Kristo mwakire Yesu Kristo none kubendeza izoberi mwakiro mituma yanyu mwakiro makaganyu mwakira mirimo yanyu nangwa no maramizo gitu kunome cyakuretera ubusinge no maramizo twera barumu tukakire Yesu Kristo tukarwo mu miryane tukarwo mu mbaju tukarwo mu kurwanira mu maramizo kandi abishemwe tumanya ngwiramizo tukabe tunjya ubusinge konko abamwe n'abamwe mu maramizo bagahindira mu gentaro kunome cyakuretera ubusinge ukashejerwa misho ganyu nambwe nizobiranye ndakwashaba ngo twakire Yesu Kristo umutima yitu rero tugira ubusinge kandi aho umungeri ya Yohana aho twaturi twantureba kuba bari ko batine bino bwo yahemerwa gati yabo yatumugira ubusinge nambwe n'abantu baranga barakundeba mugira ubusinge kandi no businge aho abase kubwiha tina hora se kubwiye no buyo mu Yesu Kristo abantu binje birukangiro mu bintu byenseji abantu birukangiro mu butunji bwenseji abantu kandi kugira ubutunji kibonire ahagwe miturire y'abantu abo kana zone zetengwa kunko kiri kwetenge cyangwa munonga nambo yo kubanza no kwa Yesu Kristo abamwe bombekera amajuma rungi tubagariremo abamwe bariyo bine nangwa nebijwaro birunje umuntu nazwara ureba na agenda ureba yo umuntu ashemire konko mutuma akafa ya Yesu Kristo nubwo ine bintu nubwo kujwara kurunji ya Yesu Kristo urekura ino abantu bagengo nanka yaraba nanka ka Yesu Kristo yagira ati mugira ubusinge kandi abishemwe kwiyagumizemo yabereka urubajurwe yarwereka beje kugira ngo bahamye kwikiriza Yesu Kristo kwazukire nitwa bishemwe hino hange byaturavizemo ine hange byatukorire ine ukarwara wakira icyo hanga kikorire nibingi abishemwe tugira kwikiriza yakayabagira atumugira ubusinge abishemwe kitwetanga n'ubusinge kandi kuyamaze kujya tumugira ubusinge yabikiza umwisyo atumwakira mu yurukwera abishemwe inda kubizusya abantu binje bajunurwe konka okujunwa tukwakira mu yurukwera
okujunana process akujunana process aboko bantu jango mutwako mara kujunwa ajiro kwikiriza wajiro kwikiriza ukagira amasiko ukahereza ubuzuruzi tugira ngo ejo process yazarugwa kabiri umuntu wakozogwa kabiri ahindura namigendere umwero kwera amwe ukiza kugitambura kubi akugambira ati anga twatambruti ohinda namijware ukibojuye cyakubye kintu kibe umwero kwera yakugambira ati ngaha iki cyaba kibi ukitunga umwero kwera ohindura namagambire ukindira ukitunga umwero kwera umuntu akikureba ati nanga kajunu nambwe nhine abajunu kabatine umwero kwera araba abatine umwero kwera abagumira umbuhangwa bakaguma mbenaga bakaguma mu rwano bakaguma shambani nobwo turo mu rwa bishemwe kunka toine umwero kwera konka izoberi nani nkweta izobe nani nkweta ngo Yesu Kristo mwakira umutima gwawe ojiro kwikiriza otunga umwero kwera uzabwo bwa kabiri rero kuko marakuza bwa kabiri eka yawe eshemera abana bawe bakumangurishebo umukishija wa akumangura uryo mukazuwe nyoko zaramati oguro mukamwana wanje abo kokoza bwa kabiri niyo tare kindi kubendeze kindi umurye biro makumyana nimbendeza kwakira Yesu Kristo akahindura imitima yanyu nangwe nyina kusimaranga munonga abwizoberi kwa Yesu Kristo andabyo bintu bingi Yesu Kristo atira kamwenye mutima gwanje nyomu kureba nyina kusimaranga munonga nyino mukazi wanje tukazara umwojo witu umwe bagwetanu bakakurishiyani nitwe twabura ubusinge konka Yesu Kristo birebi ije yatugaraza amasiko yatereza umwijukuru akora umwojo witu umwishi ije yatereza ndizo umwijukuru mwojo mwe tusimaranga munonga abo kujiro kwikiriza tutagiye kwikiriza tkanza kutoro kuno tukata kukakuranze ibyo nimbendeza mu giro kwikiriza kandi ikindi abishemwe nyina kusima umurebezo witu wa Sankore abo mu muhango gwatkorire nkabahereza be na nomburebereze ntungo yari Yesulemu we na mama witu Liliane mwebare kandi kunja kusima dini witu kano kuranuma usigizeyo ibiro bicyakahumura utakineye myezi abo mu muhango gwatkorire atibe cyo kureberaho kandi no kwenda kusima uburisa bwanje bwanyaburuza abukora kwa mani namwe no gushemukiriya nanyenda kumanyisa ngombure umburisa bwitu obwanyaburuza tukize mirundi bitukusingo bureberezi abubuyonje marisa gona agaryo mbureberezi nabaturambura tushanga tujya bukobanza tukuyayebera bomwe nyira kusima kustayo agwamana okwehayo kwanyu umuriyabo nyira kusima mukuru kustayo ubichemusubuga nyenda kusima aba advisor banje ubishemwe kuna Rwakakoko na Justina Rwakakoko kanye ndakusima na nombicho wanje ubishemwe nduhura kandi na naburuzu banje bona abo muhango ngo bakozire abo burisa kana bakosaye bona kandi no kusima mukazi wanje hamwe na muzire n'abazire banje ubishemwe Fred bamwangira ki wabaryo umuhereza akahumura ataryo mukana buri kigambo cya Rahanga na mwena abarukundeba nyinda kwasima munonga abo kuhuje kigambo cya Rahanga kandi mbendeza okwacha Yesu Kristo mukatunga busingi nebyo mukama witu agumenimwe yagumena mwisi wawe tuzakushabuza twara umushara twendere mukama Rahanga ubushoboruzi bwona tatito mugutukunda webare abo kigambo mukama ecyuhanda byamu ecyuwa gambira beje bawe ayo bintu gwabe batinire kandi mukama Rahanga ubushobozi bwona twareba nitubuna ko inastinire nitwe twinobwo konka mukama wantu garaza amaso tugira ubusingi nambwe no mukama Rahanga ubushobozi sango twizamana ga mutumur kwera twakire Yesu Kristo ko mujunu witu rero otezo ubusinge aho turuhona ohezo ubusinge ihanga ryitu ezo businge amakagitu ohezo businge aho turuhona kandi mukama nyina kushabira TV West abagitandike mukama bahereza umugisha twenda kushabira abaruma abakozi bamwe abatwakire abatugambire je
ruhanga utimisha ngo barongore ibyo rongora barkwera bawe kandi umukama atagira wakena ruhanga witu bakuzo mu murungi ni umukama kuri imirimo yawe ruhanga witu nyenda kwimikiza wishemwe kereho nanyi no muri yo gumwanya ruhanga witu ayosera gambe kigambo cyawe nezo yakigamba abiro mwesugwa mukama ruhanga ubushobozi bw'umuherezo umugisha nebyarukwa bino beherezo umugisha kandi umukama umuhinduro mutwe utaramuhinduro wenyuma mukama ruhanga ubushobozi bw'uno tworebe n'imbabazi zawe Yesu Kristo mukama witu amina kandi umushagwa ruhanga atatitwe n'umwana umwe rukwera nje kuguma TV we stage gume abakozi bamwe gume abarukunde bona no mwihanga gitu gunje kuza umbana bitu guzomba tungo gitu guzomba misiri yitu business zitu guzomba ryabo abaryomba abazomba ramzo atungo gumucakanga kutakatro twena kandi gume president witu abo kutureberaje abahereza bona batungo gumucakanga kwizamana gamutumo rukwera mugambe kigambo cyaranga guhumuriza abo abafirirwa banywano babo abazire babo kandi kutakaturugaho okuruga hati no kwibiro byona amina yewe nunga reverend kandi ntwenda kusimiwe orinitwe aha TV West program ni Msimanta oyine Claire mpaka shaitano kandi ni nzirangu reverend ya Gisa kurungi munonga reverend Christopher Tumwesije aha bwanyabiriza parish nsimiwe watambara nitwe kandi njiri yero nungi munonga iwe chikuri ikiriza Yesu ategeka mbagaragawe ikiriza Yesu ataho mu byawe ikiriza Yesu ategeke kayawe akutegeke hamurimo obimwegekere byona ahabo kubana wari kubasa kandi hatariwe tine cyo wakwebasa komuntu program ikiri Msimanta twikirize tumureho netugaruka necyo katobjuze